byiza kuri mwe mwese mwakanze subscribe kuri Fraterne Audio Speech. Ahangaha rero nabazaniye umukino ko muri kubibona hano hari biscuit ebyiri n'amafaranga inote y'igihumbi. Mbo ahangaha umuntu umwe arya akabiswi kamwe ave hano yirukanka agende agire hano, reka mbanze mabereke. Ndakeka mwahabonye ukuntu noneho rero umukino ugiye gutangira. Kire biswi ahangaha nzifungure, fasha kandi nzifungure. Araryaza afate kano kabiswi kamwe asubiro yirukanka, urazimara mbere aratsindira amafaranga igihumbi. Bo watangiye 1 2 3. Ntabwo uri kunyibamo. Ha.
Muhungu wanjye gerageza gerageza. Muhungu wanjye wananiwe. Tasari ngiye kumutangamo. Hai. Sao để cho anh. Try bro. Bro, murabona ko rero amafaranga n'ibyo yatsindiye bereke iyo dusigaye. Ibereke. Urabona ko namutsinze. Ngo uyu mukino wumvisha gute? Ubonye gute? Uyu mukino urambwira ukuntu ubonye. Amafaranga yanjye 1000 natsindiye. Game over.